Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Avanza G 2006 manual kamote sak-RT regane murih. Nah, iki regane 79.500 nego di tempat. Mobile apik plate K. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil ndang teko ning showroom Pahala. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Iki nek pengen tekon-tekon bisa langsung WA Mbak Nunung ya 082 225 07 3658. Kita sepil dalamnya. Wirit ban-bane yo kandel-kandel siap pakai. Nah, ini penampakan dari dalamnya. Mobile taune tuwa ora kalah karo sing nom. Mobile ya apik ya. Monggo dilarisi. Sing pengen tukar tambah mobile cilik iso malih gedhi ora apa-apa rene. Iki asene ya double. Asene double jebule. Ya, mobile. Harga ekonomis lho. Nek sing kepengin ndang saset aja ngorek wis payu takok meneh. Kaya wingi Mbak Nunung ndailar regane 80 susuk ramene sakpore. Iki pumpung ana. Nek nggone Mbak Nunung niki setahun pisan durung mesti ana ya. Jarang ada. Avanza G 2026 platnya K bulan 6. Bempere ya 2006. 2000 keliru ora 2026. Wong taune wae 2000 panggil ya. 2006 manual. Ini penampakan dari belakangnya ya. Hargane murah, tapi mobilnya murahan. Kamote sak-RT asine double duwingin, siap pakai, siap go jalan-jalan pas tahun barunan. Mobilnya istimewa. Nek tahun 2006 mobilnya ngene iki nek Mbak Nunung ngarani ya istimewa. Marai taune tuwa ora kalah karo tahun nom. Penak asine double full ban pokoke apik. Nek ora percaya mrene ndang satset selak payu iki Mbak Nunung pumpung sempet review. Ndek iki udan iki pumpung ra udan ya. Iki harganya 79.500 nego di tempat. Avanza G manual 2006. Monggo. Ayo mae dilarisi TKI sing duweke sithik lho iki lho. Iso lho. Nek sesuk-sesuk Mbak Nunung rak janji lho. Iki pumpung ana. Ngono wae. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Avanza lampu tumpuk mata sipit Veloz manual 2019. Warnanya putih skincarean jarang ada. Ayo mas-mas, mbak-mbak, pak mae yo sing kepengin monggo ndang rene iki jarang ada. 1 tahun sekali belum tentu ada. Makane sing kepengin monggo ndang merapat ning showroom Pahala. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA 082 225 07 3658. Sing kangen jagong monggo ndang mrene. Nah, kita sepil dalamnya. Ngomong-ngomong ki harganya khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Avanza Veloz mata sipit lampu tumpuk dijual dengan harga 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Wis cover jokan, TV, tombol setir, jengene tipe tertinggi iki apik-apik. Kuncine ya double, tangan pertama. Kuncinya iki pakai tombol udah kiles, spion bisa nutup sendiri. Ya. Iki bagasi. Iki nggon tengah ya. Longgar, tinggal pakai mae. Monggo. Jarang ada iki kok. Full variasi. Wis TV, wis kamera belakang ya. Wis istimewa. Monggo, Mak. Sing pengen tukar tambah ya ndang rene. Sing pengen kredit, cash, pokoke iso rene buka full sampai malam.
Ya, iki penampakan dari belakang, AC-nya double, dingin. Ini mau regane 175 khusus kredit, 180 juta nego di tempat. Avanza Veloz manual 2019, lampu tumpuk mata sipit. Iki leader penjualan, sing golek wakih barangnya ra ono. Yo iki. Monggo sing kepengin ndang rene. So langsung moro ketemu Mbak Nunung jago ngombe kopi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Agya G TRD Sportivo manual 2018 warna favorit. Putih skincarean tipe tertinggi. Monggo, ini dijual khusus kredit 120 juta. Kalau cash 125 juta nego di tempat. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Yang pengen tanya bisa langsung WA di 082 225 07 3658. Buka tiap hari sampai malam. Monggo, ini penampakannya. Kita sepil dalamnya. Mobilnya wapi plate K loh. Ayo. Oh, jerone wis apa cover jokan. Tombol stire ya. Stire, jeruk purut. Monggo duwingine pol. Wirit siap diajak tahun barunan loh mak. Daripada do tuku PCX mending tuku Agya iso rame-rame ora kodanan ora kepanasan. Siap mengantar jalan-jalan. Mobilnya apik. Iki ya. Oh, tipe tertinggi Agya G TRDS Sportivo. Nampakkan dari belakangnya. Ayo TKI sing kepengin iso merapat ning gone Mbak Nunung nanti dibantu sampai ACC. Monggo. Mobilnya apik, plate lokal. Iki tipe tertinggi, putih skincarean. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung kedatangan Toyota Calya E manual 2021 pembelian 2023 kilometer baru 20.000. Mobilnya istimewa, platnya K, warnane mentur, wabung, monyor-monyor kok ginjene Syahrini. Ayo mae padha ora kepengin mobile apik, kamote sak RT, AC-ne double, penak, modele terbaru, lampune LED. Ini dijual khusus kredit, murah mak, 123 juta. Kalau cash 128 juta nego di tempat. Ngomong-ngomong, sekepengen tekon-tekon, bisa langsung WA Mbak Nunung ya. Di 082 225 07 3658. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Ayo kita sepil dalamnya, monggo. Mobilnya wapi ngene. Tumpakane yo penak. Kilometer baru 20.000, setire kok jeruk purut, dah TV. Ya, joke nyaris baru. Wirite pol. Bensine lho, kaya mobil kaya iku. Motor PCX. AC-ne yo double. AC-ne double, duwingin, yo mbu. Ya, longgar. Monggo. Mas-mas, mbake, pake, make yo. Ndang rene. Ki harga terjangkau loh tahun enum. 2021 pembelian 2023. Calya E 2021 manual. Harga super ekonomis 123. Khusus kredit 128 juta nego di tempat. Warnane menur kayak sing tuku. Ayo mak dilarisi. Buka no bagasine. Iya. Oh ya bagasine longgar, iso ditekuk, iso dienggo turunan. Jaminan tidak bekas laka. Surat pajak hidup. Monggo sing pengen tekon-tekon iso dolan
bisa jagong ngombe kopi bareng Mbak Nunung. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil, monyor-monyor, wabung koyok gijule Syahrini, iki jenenge Toyota Calya G tipe tertinggi 2017. Ayo monggo plate apa ya? Plate K, manual kamote SRT, ayo ndang satset. Lah ini tangan pertama ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Toyota Calya G 2017 tipe tertinggi. Ki Mbak Nunung ngape spill jerone. Ini penampakan dari dalamnya ya. Monggo. Istimewa ya. Full orisinil. Airbag. Kunci double. AC-nya juga double, dingin ya, jok-joke walaupun 2017 jauh apik. Ayo Mak, Mas, Mbak, Mbah-mbahe monggo yo. Ki Toyota Calya G manual 2017, penampakan dari belakangnya tipe tertinggi, bagasinya juga luas ya. Monggo. Istimewa. Yuk, yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung 082 225 073658. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Monggo merapat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Agya G Matic 2019, warnanya putih skincarean. Ayo wingi sapa sing golek yuk ndang rene ki warnane favorit, jarang ada. Matic, ayo mbak-mbak, mas-mas, bae ayo Pak Emak ayo sing nyenengno keluargane monggo TKI yo ndang satset yuk. Lah ini langka loh, termasuk jarang ada. Sekarang itu lagi rame wong wedok nyupir. Agya G Matic 2019 dijual khusus kredit 135 juta. Kalau cash 140 juta nego di tempat. Monggo kanca-kanca ayo sing butuh ya ndang satset. Ingat mobil bekas, ingat Mbak Nunung. Oh, mobilnya apike ngene. Setire wis ana tombole. Wis cover jokan, wis pokoknya tinggal pakai Matic 1 2 lampune LED. Monggo. Tumpakane enak, bensine wirit koyok PCX. Apik ya. Si gesit irit iki jenenge Agya. Yang pengen tanya yo langsung WA 082 225 073658. Di sini itu solusinya cari mobil platnya lokal, tumpaan wis penak. Sing mobile tuwa dijolno sing nom dijolno bangku 3 apa bangku 2 siap. Pokoke Mbak Nunung pokoke siap tok metune. Wis ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Sigra M 2018, warnanya putih, platnya lokal, tangan pertama, kamote SRT, putih skincarean neh pokoknya lakone. Monggo sing butuh mobil ndang teko ning showroom Pahala Jaya Motor Cebulek bisa, Ketanan bisa. Nomor WA-ne Mbak Nunung 082 225 073658. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Iki mobile wapi, AC double, wirite pol. Monggo kita lihat dalamnya ya. Nah, ini penampakan dari dalamnya ya. Mobilnya nyaris baru, istimewa. Wapi ngene. Masih double ya, joker wesi ngene. Iki bensine wirite pol 100.000 wis mubeng ser. Oh, asine double ya. Yuk monggo yuk. Hargane paling terjangkau tahun enum. Harga khusus kredit 105. Kalau cash
10 juta nego di tempat. Plat TK pajak baru. Istimewa. Oh, ono gon buah ono, jajan ono, beras ono mae. Monggo satset yo. Nanti bisa bantu Mbak Nunung sampai ACC. Ki pumpung arep lebaran mae. Ayo, siap mudik lo ya. Bensinnya ora wis pol wirit tahun enum. Sigra M 2018 pemakaian 19. Monggo mawon sing kepengen ndang teko ning showroom Pahala Cebolek. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung mau sepil sing anget-anget lagi teko Honda Jazz RS Matic 2016. Kaya anyar, taune tua ora apa-apa, tapi kaya anyar. Nek ora percaya teko, nek elik aja dibayar. Mobilnya istimewa, tangan pertama, plat TK putih skincarean. Yuk Mbak Nunung sepil, ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Oh, mobilnya mewah, tuwivine gede, tipe tertinggi, wes pokoknya kaya anyar, istimewa. Tinggal pakai pajaknya yo anyar, wes cover jokan. Monggo, wasene duwingin. Oh, wambune wangi. Monggo Mak, Mas, Mbak, Pak, yuk sing nyenengno keluargane. Oh, wis ana bantal-bantale. Istimewa ya. Monggo. Iki tipe tertinggi, kunci double, spion nutup dhewe. Oh. Wis ana apa iki? Kamera mundure. Monggo, sing kepengin so langsung telepon atau WA Mbak Nunung di 082 225 073658. Full variasi, bagasinya ya wombu, luas, istimewa ya. Ban serep belum turun, monggo, oh apik ya. Jazz tipe paling tinggi, jarang ada, platnya K, tangan pertama, pajak anyar, gis. Monggo, sing kepengen TT, ya iso, cash tempo tanpa bunga iso. Dijual dengan harga tadi ya, khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Jazz RS Matic 2016. Tumpakane mantap, sapa sing ora ngerti? Tumpakane Honda, super istimewa. Kilometer baru berapa ya? 70 ribuan. Monggo. Langsung yang tanya ini bisa pembelian cash, tenor bisa 6 tahun, bisa bunga putus. Matur suwun.